Isifundazwe iWestern Cape singesinye sezifundazwe ezinesibalo esiphezulu semijondolo, kanti izinto ezifana namanzi kanye nogesi kuba nzima ukuthi zifinyelele emphakathini ngenxa yokungabibikho kwengqalasizinda esesimweni esifanele. Izakhamuzi zinethemba lokuthi lolu hlelo luzosiza uma liphumelela, kodwa-ke zithi le eminye nje imizamo yokuqomisa amavoti njengoba kubhekwe okhethweni luka-2023. Ndinganalo ithenjana kuba siya kwi-elections. Kaloku kuyo-elections nje ngoku nakuza kwenziwa ingathi ezi services behleli zikhona, urhulumente behleli ekhathala yonke laa nto leyo, although besiyazi ukuthi besihleli siyeke nje apha for 3 years without services. So ke ngona into enzekayo ngoba ngathi ngoku behleli ngabantu akhathalela thina yonke laa nto le ibeke ekugqibeleni kuzanywa nje ukuba kuthomalaliswe imisindo yabantu nabantu bakwazi babheke kwi-voting station bavotele imibutho ethile. Owengamele ezengqalasizinda esifundazweni uthi lokhu kubonisa ukuzibophezela kwabo ngokusimamisa umphakathi. So that's almost 10 billion rand budget which we tabled yesterday, obviously showing true commitment to our social responsibility. Le mali izohlinzekwa umasipala.